Allin p'unchay sapa uknikichikpaq maska kusiywan qayarispa kanchik kay septiembre killata devoción matutinata kicharispa. Hinallataq kunan día cuentawanchik imaynataqa noqanchik runas hina wawas ninchikman sutichasunan ichari Judata, warmi wawanchikmantaq Jezabelta niwanchik, Icabod reserqaykichu, tukuypis tapuwanchikqam chayta sutichawaqchu paykunataq asikunku. Imaraykupayqa asipayakuanchik sapukninchikta, porque Judaqa entregaspa karqa Judasqa Señor Jesucristuta enemigusninman ichari Jezabeltaq karqa warmi idólatra mana allin ejemployuq. Chayman hinataq Icabod sutiqa nin mana kusikuyniyuq nispa. Ahinamanta munasqa wawqimasi noqanchispis kunan p'unchay yachana tiyan imaynatachus Señor nisawanchik qillqasqanpi maychus tarikusan kay Mateo qanchis iskay uchillasqanpi nin ahinata. Mana tukuy Señor Señor niwaq yaykunqachu reinoymanqa. Manchayri pichus noqaq voluntadniyta ruwasqan payqa rayaykunqa yaykunqa niwanchik wasi ukhuman nispa. Munasqa wawqimasi Judaswan Jezabelwan Icabodwan paykunaqa panaspa karqanku ari Señor creeyki nispa paypi icharis. Sin embargo, paykunaqa mana sonqonku ukhupi conviertesqachu karqanku, mana tukuy sonqomanta Diosninchiktaqa mask'achu karqanku. Chayman hinata devoción matutina k'amiwanchik kay p'unchaypi nispa, imaynataqa Diosninchikwan kawsakusayki tukuy sonqomantachu entregasayki sonqoykita, o tal vez sonqoyki ukhupi quskanchasqanchus kasan Señorwan chantapis enemiguwan ichari chayrayku nin ahinata. Sapa uknikichik umillakuspa entregakunaykichik tiyan Señorman. Paytaq yachachisonqachik imaynatachus aska ruwanayki tiyan kay pachapi. Chayrayku niwanchik ichari mana tukuy Señor sutinta uqharisqa yaykunqachu reinonman. Manchayri pichus paywan kawsakuq sumaqta. Pichus allinta llank'ariq kawsayninpi ichari nillawanchiktaq ahinata. Kunanmanta pachaqa qusqa Dioswan k'askaykukuspa kawsakuychik, porque pacha kutimuspa kanqa Jesucristo watejmanta. Chaypitaq qanwan nuqawan kanachik tiyan, kawsana tiyan Diosninchikwan. Chayta rikuptinchikqa, entonces ama simillamantachu ruwasqanchikwan ichari Diosninchikmanta parlana tiyan runa masinchikman. Chay yachay kasan kunan diyapaq k'ayan mincha watejmanta suyaspa kasayki.